Úsáid go fáil míle Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1 topic a trídéag, Rannóg a hocht Súil siar ag díriú bheithigh léamh. Level A1 topic 13, section 8, review, focusing on reading. Le múna orduithe a thabhairt agus fallóramh a thabhairt do dhuine, giving orders and giving somebody a warning. Like on bhuíochas, Súil siar uait don gníomhaíocht seo. You'll need a handout, Súil siar review for this activity. There's a link in the description box below to the handouts and the notes. Éistlum nuair ghlaim orduithe amach dit. Listen as I call out orders for you. Scríomh na orduithe sna spásna hain go dtí a chuaig de réir mar chuiseann tú iad. Write the orders in the spaces 1 to 5 as you hear them. Iver a hain, a rígi inis. A rígi inis. Iver a dó, éist leis an gceol. Éist leis an gceol. Iver a trí, tar an seo. Tar an seo. Iver a ceathair, tó go bogé. Tó go bogé. Iver a cúig, cur glí orm. Cur glí orm. Agus a ríis, iver a hain, airigí inis. No, airigí inis. Iver a dó, éist leis an gceol. Iver a trí, tar an seo. Iver a ceathair, tó go bogé. Iver a cúig, cur glé orm. Inis, lé siar na orduithe agus met seáil na orduithe leis na híomhána cuí. And now read back over the orders and match them with the appropriate images. Scríomh na freagraí sa gréile ag bun an leithénig. Write the answers in the grid at the bottom of the page. Agus inis na freagraí, check your spelling. Iver a hain, airigí inis. Iver a dó, éist leis an gceol. Iver a trí, tar an seo. Iver a ceathair, tó go bogé. Iver a cúig, cur glé orm. And be careful with your fathers. Na freagraí é, iver a hain, airigí inis. Picture E. Iver a dó, éist leis an gceol. Picture A. Iver a trí, tar an seo. Picture D. Iver a ceathair, tó go bogé. Picture C. Iver a cúig, cur glí orm. Picture B. Agus inis, Súil siar B. Éist lom a ríis nuair ghlaim orduithe amach dit. Listen to me again as I call out orders for you. Scríomh na orduithe sna spásna cuí a hain go dtí a chuaig, de réir mar chuiseann tú iad. Write the orders in the spaces 1 to 5 as you hear them. Iver a hain, slí síos. Sí síos. Iver a dó, imileat. Imileat. Iver a trí, féach an pictiúr seo. Féach an pictiúr seo. Iver a ceathair, bígí ciúin. Bígí ciúin. Iver a cúig, seachan an chóir. Seachan an chóir. Agus a ríis, iver a hain, slí síos. Iver a dó, imileat. Iver a trí, féach an pictiúr seo. Iver a ceathair, bígí ciúin. Iver a cúig, seachan an chóir. Inis,
Lé siar na Orduithe agus met seo na Orduithe leis na híomhána chuí. And now read back over the orders and match them to the appropriate pictures. Scríomh na freagraí sa ghréile ag bun an leathanig. Write the answers in the grid at the bottom of the page. Agus inis na freagraí B. Sí síos ibre héin, ibre dó, imi leat, ibre trí féach an bictúr seo, ibre ceathair bígí ciúin, ibre cúig seachan an cór. Agus freagraí B, ibre héin, sí síos, pictúr I. Ibre dó, imi leat, pictúr A. Ibre trí féach an bictúr seo, pictúr C. Ibre ceathair bígí ciúin, pictúr B. Agus ibre cúig seachan an cór, pictúr D. Agus inis na freagraí sa ghréile, and now the answers on the grid. Súil siar A, ibre héin I, ibre dó A, ibre trí D, ibre ceathair C, ibre cúig B. Súil siar B, ibre héin I, ibre dó A, ibre trí C, ibre ceathair B, ibre cúig D. Inis lé amach an liste de na Orduithe os ord, and now read the list of orders out loud. Agus liste B, lé amach an liste de na Orduithe os ord. Agus sin deire le Rannóg a hocht súil siar, orda a thuairt agus fallóra a thuairt do dhuine. And that's the end of section 8, review, giving orders and giving warnings to a person. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na cuisle, suíomh lúscartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas do Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thuairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use the learning materials and resources that are available on their website. Tá súil gom gur bhain sibh tana bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.